Asivusele ke Maswati nanamuhla ehlelweni Sive Siyatfutfuka. Libito lami ngingiJohn wakaphiRez Sibongo. Ngiyajabula kakhulu bekunene ukuthi besingaphindze ke sidibane namuhla. Utawukhulumisa ke indzaba yentuthuko eveni laKangwane. Intuthuko yinto lebaluleke kakhulu. Umuntu ke makabona ke intuthuko imtungeletile, inhlitiyo yakhe ke iba nekwenama naye abe nelithemba lokuthi ke impilo yakhe ke imhambela kahle. Sibuke kakhulu ke ukuthi uhulumende ingabe vele wenta ini kuthuthukisa ke impilo yeMaswati, kuthuthukisa ke letindzawo lapho kuhleli khona ke eMaswati. Lena ke tinkundleni live lakithi ke linetinkundla letingemashumi ke lasihlanu nemfica 59 lekungiyona ndlela uhulumende lekaba ngayo ke imali letawusukumisa ke imisebenti yentuthuko enkundleni ngenkundla. Kanti ke namuhla eMaswati siyawamema ukuthi abe nathi njengoba ke sivakashela ke inkundla lapha ke kuMangcongco lekuyinkundla lelapha ke esifundzeni ke sakaManzini. Mawuya ke kuMangcongco uphuma ke ubheke ngakubobhunya sekuya ngekuthi kuhamba ngakuphi. Uhamba ke uthi uyofika ke ehekeni latona ukuthi ke isandla border gate lekwehlukanisa lenkundla ngamakhilomitha lamabili nje kuphela. So ukhona khona ke enkundleni ke yakuMangcongco mawukhona khona lapho. Kanti ke lilunga leParliament layo lenkundla ngumhlonishwa waNboyisi Kalala kanye ke indvuna yenkundla ngoba beke Mphile wakadlamini. Masikhuluma ngenkundla yakuMangcongco sikhuluma ke ngenkundla lenebantu ke labatinkulungwane letiyimfica 9000 lesitawubona ke namuhla ukuthi ngabe uhulumende lesive lesingaka uselekelele kangakanani kuthuthukisa ke impilo yaso njengoba ke ayikhiphile ke imali letigidzi ke letingemashumi ke lasihlanu nemfica 58 million emalangeni. Lokho hambeke embili kakhulu emisebentini lebekade ayenda uhulumende kusukumisa ke imisebenti yemandla ahlobile wafaka ke bogesi kakhulu kuyakhanya ke eBhunya. Noma ke kuyakhanya ke enkundleni yakuMangcongco ngaphasi ke kwawo ke lama rural electrification schemes lesitawabona ke ehlelweni namuhla. Uhulumende ke uphinze ke wakha ke amabloho wasukumisa ke nemisebenti yekuthuthukisa ke tikolwa kule yandzawo. Kanti ke umuntu angatibuta ukuthi ingabe ngaphandle nje kwekwesekelwa nguhulumende ngetimali lemisebenzi yentuthuko sive sakule yandzawo sitiphilisa ngani. Kanti ke njengoba sishilo lenkundla yakhelene kakhulu ke nedolobha laseBhunya lapho ke kunemshila lomkhulu wengabhane iMontingi. Sive lesinyenti lesingaphasi kwenkundla yakuMangcongco sisuka khona ke siyosebenta ke lapha ke emshineni noma ke kuwo ke emahlathi netinkapane letithutane lokunenge asikubona ke ngekhathi elihlelweni. Njengoba sekuvediwe ukuthi lenkundla inesive lesibalelwa etinkulungwaneni letiyimfica. Lokhu kulandzela ukuthi inemiphakathi lemine. Lefaka ekhathi umphakathi wakudwalile longaphansi kwaShift Maphikela wesibili, umphakathi wasekuthuleni wona longaphansi komntwana eNkosi Madzela, umphakathi wasemabhukwini longaphansi kwaPrincess Busani kanye newaseZenukeni lokungumphakathi longaphansi kwaShift Mashwaye. Lokunye lesingakuphawula ngale nkundla yakuMangcongco ukuthi isonzelene kakhulu nemngcele welive lase-South Africa njengoba uma uya ehekeni lasesandlane nawusuka kuyo uthatha emakhilomitha labalelwa kulamabili nje kuphela. Ngetulu kwalokho lenkundla yiphinze isikelane imingcele netinkhundla letintathu lokuyinkhundla yakalamgabi eBhunya, inkhundla yaseNgwemphisi neyasemhlambanyathi. eMangcongco kusetshenziswe impela uhulumende wasupportile eMaswati lapho kutemfundo nje tikolwa tethu lesinato tiyacishe tonke tikolwa lesinato timtholile Fenisi naletinye ke letikhona kuletikolwa akutholena amaklasi nale ekudwalile nje sithole kudwalile primary sithole tindlu letimbili tekwakiletakhiwe lokho kusita kakhulu isikolo. Lokunye ke lesendelwe kona ngihulumende ngiletindzawo temabloho sitholile amabloho laphakeme salithola la kuMazolo sathola botebetebe labakhona lomunye usengodini lomunye udwalile. Lokuyinkinga lesinako nyalo ngilomgwaqo wethu awukabi gravel njoba litakuna nje kutawusuka inkinga yokuthi imoto atikhoni kuhamba. Kepha nje kancane kancane ngiyabona sitawufika nebaka-works basita nasibacela ukuthi basite ngalo grader lekufanele ukuthi grader lomgwaqo. Umhlonishwa Zikalala uveta nekuthi bayinkhundla kunyenti lokuhleliwe ukuthi kucale lokutawuthuthukisa yona lenkundla yabo. Nangabe bobuchopho sebefikile enkundleni kwakhulunywa kwashiwo kuthiwa kunelusito loluphuthumako letakwendiwa njengokwakhiwa lapha. Sive sakuleya ndzawo siphuma ngemandla siyohlanganyela lapho kuleyo msebenzi lokuthiwa siye kuwo. Angeke usho nokuthi bantu labaseceleni kweluthaka
ngabe bantu labahluphako but bantu baliyandzawo abasibo bantu abahluphako balalela ngandlela lesetulu. Lapho nje nakuthiwa kuyabanjiswana lo naloyo uphuma nemndeni wakhe kwendele ukuthi lo msebenzi uwini. Kudwalile nakhona kunjalo yonke nje lemiphakathi uhamba nakathi sakhala amabro la khona bekufika khona kusuke Sive sifake isandla esiphuma sonke sitofaka isandla khona. Indvuna yenkhundla umnumzane Mpile Dlamini naye uthumisa kakhulu uhulumende ngekusekela lenkhundla yakhe. Uthi noma simo besingavumi kahle ngayo indzaba yokubhedvuka kwemkhuhlane we-COVID-19 kodwa uthi uhulumende ukhonile kugubula alethe yona intuthuko cishe velonke. Kutentuthuko mnakethu asiphamise nje kubonga tikweni letenkhundla esikhwameni sa-RDF tinengitinto lezetentekile but nje asengicale ngalana etikolweni tikolo tethu noma ngithi-ke imiphakathi yethu mine tikolo tethu ting-8 but nje cishe tonkhana letikolo tikhonile kubenefita la kule mali ye-RDF bo-Fenisi bo-Home Economics bo-Teachers Quarters cishe takhona lokuthi ti-benefit. Bese ngiyabuya-ke kutemitholampilo imitholampilo sinamibili noma-ke yona ingakake yabenefita kule sikhwama se-RDF but nje-ke siyasebenzisana lokhanza ukuthi kunetinto lezikhanza ukuthi zingalikhikhi sikhona ukuthi sibalekelele imitholampilo iyasebenza. Ngakulokunye indvuna yenkhundla umnumzane Dlamini kanye nelunga lephalamende umnumzane Zikalala uthumisa kakhulu umbutho wetekuvikela wakuleli Eswatini umbutho Defence Force ngekubabambisa nalenkhundla yakhe ekulweni nekwebiwa kwemfuyo yetakhamiti lokuvakala ukuthi betewetelwa eveni lase-South Africa njengoba lenkhundla isonzelene kakhulu nemncele. Endzabeni yekutemfuyo kungiyona ngcinamba lenkulu lebekhona enkundleni yethu cause tinkomo tihambe ngetinombolo letinkulu kunemiti lesele so uyabona usikwa kunesibaya lapha sathi nje ngoba tinto setidula ngabo manyolo kusibatamisa kanjani imfuyo mnethu angikusho bandla ngikusho ngalokho sebaleni ukuthi ihambe kakhulu emane kulamalanga kucishe kunconywana ngekusitwa ngiwo emasotsha ikakhulu emphakathini wasemabhukwini le lapho tinkomo bethamba ngegijima bese kunemalanga nje wathi ukuthi njengoba kwekusa kutaba ngilesithathu taba ngilesibili tihamba tinkomo but ke ngathi singaba la tinyanga letimbili kusolo kubinzile emasotsha alethwa ngetinombolo letinkulu. Hulumende usekelele enkhundla ngekwakha libhloho letimotolo ngemali lebalelwa ku-3.8 million emalangeni lokulibhloho lelakhiwe emfuleni iMazolo ngaphansi kwemphakathi wakuzenukile lokungumphakathi longaphansi kwaShifu Mashwayi kanti lakhiwe laphinze laphela eminyakeni lophelile wa-2021. Kuyavela ukuthi belithi lingana sivele singaphansi kwalomphakathi nemacenselo besingakhoni kwewela kuthiwa longesheya bekuba ngilongesheya ngekusho kwaletinye itakhamiti lo mfula unemiphefumulo phansi. Sihlalo welikomidi lalomsebenzi umnumzane Sicelo Nkhambule ubonga akakhawuli ngalo lelibhloho lathi selishintshe kakhulu impilo yeSive sakulenkhundla. Cha ngibonga kakhulu kuba kaBhembe ngibonga Siveni besithi nasisicela ukuthi inyanza leyo kuthingakala eMatshe besiphuma ngebunengi baso sihambe siyobutha eMatshe sibonge kakhulu nasetinini tonke nje tinini letifaka esandla ekwakheni lelibhloho siyabonga kakhulu. Umnumzane Sicelo Nkhambule longusihlalo welikomidi uthi lokubade kwelibhloho lelikahle bese kubaniketa inkinga lenkulu yekuthi bangabi netimoto tekwetfwala Sive ngaphansi kwalomphakathi. Cha libhloho litasisita kakhulu impilo itaba ngilenhle ngobe nebhansanyanyana lenye khona lebese ihamba yakhabo lekhombi nayo bese ingasahambi ngesimo sokuthi kude kwekwewela litasisita kakhulu impilo itaba inhle itaba ngilejinjile kunale yayitona. Umnumzane Nkambule uphinze uthumisa yena hulumende wembube ngekuthi afake gesi emakhaya kanye nekulungiswa kwemigwaqo yakuleli ngelitiyela lalatiwa ngeProbase. Emva kwemalanga lo mgwaqo lohamba la kuMazolo emva kwemalanga utaba nesikundela lesisalungiselelwa kulamalanga. Bekusakhiwe amakomiti nje ukuthi kufuna kube nalamakomiti for ukuthi sithole lisito kube nesikundela la lesihamba la tuka lelibhloho siyophuma etule emafutheni. Ngakuto temfundvo lenkhundla yakuMangcongco inetikolo letisiphohlongo letizuze kakhulu impela
Imali lesetshenzisiwe ekuthuthukiseni letinye taletikolo letingaphansi kwayo ibalelwa cishe ku-6.9 million emalangeni. Le misebenti leyentiwe ifaka ekhatsi kwakhiwa kwemaklasi, kwakha tindlu tekuhlala bothishela, kufaka emanti lahlobile, kwakhiwa komakhishi ekuphekela abafundzi kanye nekwakhiwa kwe-Consumer Science Lab esikolweni lesincane sakudwalile lesingaphansi kwemphakathi wakaShiv Maphikela wesibili. Sesibuka-ke kuzuza koletikolo kume kanjena. Sikolo selizinga leliphansi, iMANGCONGCO Primary School, sona sizuze ngekwakhelwa indlu yabothishela, pheceleti i-semi-detached house, ngesizumbulu semali lengu-850,000 emalangeni. Kanti naseyiphelile kutawuzuza bothishela lababili nje 4. Kuyavela ukuthi lesikolo asacala kwakhiwa ngibo batali, kodwa ngenxa yekweswelakala kwato timali, baka microprojects base bafaka sandla ekusicetheleni, saphindze sasekelwa ngekufenselwa ngemali lengu-285,000 emalangeni. Sihlalo welikomiti maketholakele Bhembe uLandlovu, ubonga kakhulu uhulumende wembube ngalesakhiwo. Lathi sesitawuba lusito lolukhulu njengoba sinengcinamba lenkhulu yekweswelakala kwato tindlu tabothishela kulesikolo. Uthi balikomiti bakhonile kufaka emanti kuso lesikolo. Make Bhembe uthi linyenti labothishela kulesikolo alicashe tindlu tekuhlala enkampanini yemahlathi yakaMontigny eBhunya. Lathi kubabita ukuthi bagibele onke malanga. Lolu sito lwahulumende lusisita kakhulu thina. Nje ngoba vele siyindzawo li-community lencane nebatali bakulesikolo abasibo batali labanemali kahle. Lokunye lesikwendile ke la sikolweni ngemali yahulumende sihambesa enkhundleni sayocela imali ya RDF basifakele ke fenisi kakhulu nje muhle isikolo sethu sesivikelekile sesiyati ukuthi nangabe kumagede ayakhiwa tinkhoma tisakhona ingene ekhathe esikolweni. Siyabonga kakhulu nje kakhulu kuhulumende kunenge la sisetawusitakala khona. Sihlalo welikomiti lalesikolo lesincane iMANGCONGCO Primary School uthi bonwa njengesikolo abafise ukuthi babe nendlu lesezingeni yekubhasobhatilwane pheceleti i-Agriculture Lab, i-Consumer Science Lab kanye ne-Computer Lab kulandzela ukuthi uthi yonke imfundo seyiqhutshwa ngato tabongcondvomshini. Uthi lesikolo asinabothishela labayimfica kanti bafundzi bangu-192. La esikolweni sineliphupho lekwakha i-Consumer Science Lab. Sineliphupho kube nje kuyangathi imali siyakhona kuyibutha ngabe sesiyadenda letinfo simane siphangise. Ngako nje sisemele ukuthi nakuphela lendlu siphindze siye ka micro siyocela ukuthi basakhelele Consumer Science Lab. Banfana bethu ke baka grade 3 bese baqalele sifundo se IT. So nakhona site lama computer basafunza le theory nje. Site ngisho yinye computer sizamile ke kubhala tincwadi sicele nase tinini tenkhosi ukuthi bamane basiphe ema-computer nje noma sekaba mabili batokhona labamfana kumane bazame bakhona kuyibona i-computer ukuthi iyinfo lenjani. Sikolo lesincane i-Osuthu Methodist Primary School lokusikolo lokuvakala ukuthi sakhiwa ndvulondvulo ngeminyaka wa-1940 kanti sakhiwa ngibo belisonto emaweseli Methodist Church. Lesikolo lesi sona sizuze ngekwakhelwa emaklasi ebafundzi lamathathu ngemali lebalela ku-850,000 emalangeni kanti nasesiphelile lesakhiwo kutawuzuza abafundzi labangu-150. Sihlalo welikomiti make Ellen Mbuli uthi le misebenti yekwakhiwa kwalesikolo lokuthi ncenyele tintsatfu wacalwa ngulobeka ngumphathi sikolwa Make Khora Dlamini. Make Dlamini uthi lamaklasi ebafundzi lamanyenti kulesikolo aphephulwa siphepho, lamanye awo uthi semadzala asaba netimfa. Uthi asayingoti njengobe angabagcoba labafundzi. Emaklasi ke ethu lamasha si mahle kakhulu. Alonyaka ane ceiling etulu info lengakaze yenteke eOsuthu. So siyethemba lokuthi this will promote imfundo yebantfwana ezibafundzela emaklasini lese amahle le ne safety yabo batawubona lokuthi cha ba safe kiwo ngoba accessiwe emaklasi nje la naletimfa lebe batibuka day after day emaklasini lebe kakhona. Siyabonga kakhulu nje kuhulumende ngekusi vela kuloko sisaye kuyokhala kuye.
Ngekusho kwamake Ellen Mbuli longusihlalo welikomidi kule sikole uthi bafundzi kule sikole babalelwa ku261 kanti bothishela bona bang10. Make Mbuli uthumisa hulumende ngekuthi asekele lesikole ngekusifakela fenisi. Uthi imfuyo beyitendela mathanza nje la kuso. Uthi indzaba yetinswela buya ayiphathwa njengoba bebatfonsa kalukhuni bothishela bagcekezela lokwagcina kwende labanye basibalekela lesikole bayozama letinye. Make Ellen Mbuli uthi lenye ingcinamba lesikole sakhe besibhekene nayo yindzaba yekwesolakala kwemandi kangange ukuthi bebawacela esikolweni lesiphakeme iOsuthu Methodist High School labakhelene naso. Uthumisa Donatinini tenkhosi ngekuthi babalungisele ibhoholi yaso ngemali lengu62,000 emalangeni. Usichazela ngemaphupho labanawo njengesikole. Uphinze ubonga lona libandla lemaweseli iHoho Circuit ngekuthi ihle ibaphatha impahla kanye nekudla. So sinaso nje sifiso sekubuyela vele ka micro siyocela lamanye emaclass ngoba vele lawa la khona nje alimele kakhulu onke nalokuthi ke inkosi bothishela bethu vele bade tindlu tindlu tabo vele akusito tindlu leti ku standard sekuthi kungahlala thishela lesinato tindlu nje lebetakhiwa i-community without i-plan. So bothishela bethu nje vele bayakhala kakhulu ngato ngoba bathi tiyanetha tinemuhlwa. Lesikole lesikhulu iOsuthu Methodist High School sona sisekelwe nguhulumende wembube ngekufakelwa fenisi kulandzela ukuthi imfuyo beyikathe isibhibhidla mihla yonke. Kuyavela ukuthi nesinswela boya nato beti bahlupha bothishela kulesikole. Ngekusho kwemnumzane Mduduzi Dlamini lobucophu bakuMangcongco uthi uhulumende ubasete kakhulu kulesikole. Lesikole lesincane iDwalile Primary School sona sizuze ngekwakhelwa takhiwo letintsatfu nguhulumende. Sakhiwo sekucala kwakhiwa komaklasi lamathathu lasaphelile sekuzuza abafundzi labali105 kanti imali yaso ibalelwa ku950,000 emalangeni. Sakhiwo sesibili ngunasi sakhiwo selikhishi lekuphekela abafundzi lelakhiwe ngemali lengu398,469 emalangeni. Loku sakhiwo lesakhiwa ngemuva wekuthi bafundzi bahlupheke isikhathi lesitsi baphekelwa kabuhlungu. Bese kuthi sakhiwo sesithathu sakhiwo sendlu yekufundzela tekupheka pheceleti i-Consumer Science Lab letawubita imali lengu1.8 million lokutofaka ngisho nefurniture licobo. Sihlalo welikomidi lesikole make Winile Mathenjwa ulamabuza ubonga uyagangadza kuhulumende ngaletakhiwo letakhiwe nguhulumende kulesikole sakhe. Ngidawucala ngekubonga uhulumende lasendele kona usakhele emaklasi lamathathu lebe kungona sekusiniketa inkinga waphinze futhi wasifakela nagesi waphinze futhi wasakhela nelikhishi lebantfwana bese singasakhoni kubaphekela nyalo lokukhona nyalo sesakha nayo i-consumer science nakhona solo hulumende usibambisile njengaloku nibona nje kugcwele batali bakha sakha yona le consumer science. Thishela Nhloko walesikole sakudwalile lesincane make Sondo Dlamini ubonga kakhulu batali litiko letemfundvo ngekuthi basekeleke uma bacela lusido. Uveta ukuthi lesikole sakhiwe kudzala ngeminyaka wabo 1930. Uthi sakhiwe ngelidzaka kungako nje sinetimfa letingayi emuva. Uthi umlandvo waso ukuthi banyenti labawatiko labafundze kuso lokufaka ekhatsi lowake waba lilunga lephalamende lakhona enkhundleni yakuMangcongco umnumzane Patrick Phamotha longulomunye wetakhamiti takhona kudwalile. Siyabonga kakhulu kuhulumende siyatfokota ukuthi uyasisita sitikola takangwane. Lakhaya njena sibonga ukuthi usakhele emaklasi lamathathu nga 2016 singidwalile primary lamaklasi kithi abe mahle kakhulu ebantwaneni bethu ukuthi bakhone kuphuma bangene ngoba bebathi babanengi kakhulu nekuthi laba lesinawo vele madzala ayavuta anetimfa. Thishela Dlamini uthi yena wafika kuso lesikole ngeminyaka wa2017. Uthi sekunyenti lesikole lesikwendile kutitfutfukisa. Uthi ngeminyaka wa2016 bafundzi babo bebanyenti kakhulu ngaphambi kwekuthi afike kuso. Uthi kwaba ngulapho kwadzingeka ukuthi kucelwe kwakhelwa lamanye emaklasi. Asakhuluma ngendzaba yelikhishi yokuphekela abafundzi. Thishela Dlamini ubonga kakhulu uhulumende ngalokubasekela basikolo. Uthi esikhatsini lesengcile isikolo sakhe besikade sibaphekela labafundzi ezahaheni.
Uthi lamanye ema-class asenayo egesi kulandzela ukuthi nakefika yena kuso bekude. But lo nyaka April sikhonile ukuthi sikhanyise isikole sethu ngama-microwires wayarishela sekuyakhanya nje kugcwalile primary emaklasi lana mathalala esinawo. Siyabonga kakhulu lo kuhulumende wethu. Ngakulolunye ihlangothi Thishela Dlamini unxusa hulumende ukuthi amanye abakhele lama-class njengoba asangabagcoba noma nini bafundzi. Uthi emaphupho labanawo basikole ukuthi bakhelwe nendlu yekuhlala bothishela phecelezi i-administration block kanye nokulungiselwa tindlu tabothishela ngobe leto letikhona setigugile setiyanetha nekunetha. So ke siyacela nje kuhulumende wethu ukuthi asikhumbule singidwalile Central Primary asakhele emaklasi lamasha la ku standard sanamuhla kuze kuthi bamfa bethu batofunda bajabulile babe motivated bakhone ukuthi baphase. Lesikole lesiphakeme salapha kudwalile sona sizuze ngetindlela letinyenti. Ekucaleni kuthiwa sasifulelwe ngeliphahla lo-asbestos. Sase siyagugubulwa sonke, sase sifakwa emathayela. Sakhelwa i-administration block yakanokusho. Saphinze futhi sakhelwa netindlu letanele tabothishela. Nakhatha lokhu kunekukhala ukuthi setigugile. Sihlalo welkomidi laso umnumzane Majaha Dlamini uthi lesikole sinetindlu letibalelwa ku-15. Uthi naloyo thishela uhlala endlini yakhe abasherishi. Ubonga kakhulu uhulumende ngekubakhela nayi indlu lensha phecelezi i-mini semi-detached single unit leyakhiwe ngemali lebalelwa ku-447,500 emalangeni. So ngekusidwa nguhulumende sasakha nasakhiwo nasi kungesiso nakuphela naletinyendi usifakile esandla ekusiteni kwakhadona. Babuyile nje bothishela labe bahlala ngaphandle bonke sebahlala ngekhathi esikolweni. Njengoba sike saveta ukuthi lesikole lesiphakeme sakudwalile high school sona sizuze ngetindlela letinyende kakhulu kuye hulumende wembobe. Kuyavela ukuthi ekucaleni luphahla lwaso belifulelwe ngejeboya phecelezi i-asbestos. Kodwa hulumende wakukhanza kukuhle ukuthi agugubule lonke luphahla afake emathayela njengoba kuyavela ukuthi leliphahla lo-asbestos luyaba yingoti empilweni tebantu. Bathi ibangelana sifo sesifuba. Kude lokunye lesingakusho nje ngaphandle kokuthi sithi bongela kakhulu of le imali letifakiwe ngoba lokho ku improve nalempilo yalabantwana nalehlala kahle yalabothishela ngoba thishela nakahleli kahle sithemba ukuthi utawukhicita nema results lamahle. Thishela Shabangu uyaveta ukuthi lesikole sakhe sidzala kabi njengoba esaqala kusebenta ngeminyaka wa-1978. Umbhele uthi nyalo sinabothishela labangu-25 kanye nebafundzi labangu-425. Uthi impela senda kahle kakhulu elihlolweni lwavelonke njalo ngeminyaka. Bayazama abafundzi that kufuna sikusho bazama kakhulu. We have seen nje ka-JC bantwana uthole ukuthi iminyaka ayifani lomunye baphase bonke sike samrecord in recent times 100%. Sibe nebhadi last year sina 61 abantwana safailelwa ngumunye ka form 3. Ba motivated at one point nje la kubo 2018 sike saba naye umntwana futhi coming from kule sikole lo top elive la kaNgwane waqhubeka walithopa ngisho naka form 5. Lilunga lephalamende la kuMangCONGCO umhlonishwa Boyzikalala uthumisa kakhulu uhulumende kanye nenkampani yakuMontigny ngekubambisa lenkhundla yakhe kuyo yonke intuthuko lefaka ekhathi umsebenzi wekufaka emanti lahlobile labite imali lengu-25.2 million emalangeni kwakhiwa kwelibhloho letimotolo la kuMazolo ngemali lengu-3.8 million emalangeni kuthuthukiswa kwetakhiwo tetikolo letisiphohlongo kulenkhundla lapho kusetshenziswa imali lebalela ku-8.9 million emalangeni. Umhlonishwa uphinze ubonga kakhulu uhulumende ngekuthi aphakamise umsebenzi wekwakhiwa kwaTebetebe wakudwalile. Kulandzela ukuthi Sive sakhona kudwalile besihlupheka kakhulu, ikakhulu ehlobo. Lo Tebetebe kubhekeke ukuthi abite imali lebalelwa ku-1.2 million emalangeni. Njengoba uthi netindfo tekwakha setetfuliwe enkhundleni ngekusitwa nguye uhulumende kanye netinini takhe taka-Engineers in Action. Lokuyinhlangano letimeli lebakhako letinte eveni lase-America. Lokunyeke lesendelwe kona ngihulumende ngiletindzawo temabhloho sitholile emabhloho laphakeme salithola la kuMazolo
satfola botebetebe labakhona, lomunye usengodini, lomunye ukudwalile. Ngakulokunye lo munye wetakhamiti takudwalile umnumzane Majaha Dlamini ubonga imetamo yahulumende wembubo yekuletha intuthuko kule nkhundla yakhe yakuMangcongco lefaka ekhathi emanti lahlobile kufakelwa ngisho nabo bogesi emakhaya. Umlangeni uthi lokwakhiwa kwalotebetebe kulendzawo yakudwalile kutoba lisito lelikhulu kakhulu. Nawo lokho singakubonga kakhulu kuhulumende. Kuyasisita kakhulu bogesi sebadulile kodwa ngekusitwa nguye. Kwenda wonke umuntu akhone kubhadala ngoba akabhadala imali eningi, ubhadala imali encane. Nalongasebenzi kahle uyakhona ukukhipha leyo mali encane akhone kuba nagesi ekhaya. Nentuthuko ke kutebetebe imifula ikhona kule minyaka ophelele nje sibonile kakhulu. Igcwele kakhulu imifula abantwana bangakhona ukwewela. Siyakholela ukuthi ephupheni latebetebe litasisita kakhulu abantwana bakhona ukwewela imifula. Bafike esikolweni baphephile phinze babuyele emakhaya bafike baphephile emakhaya. Sisehlelweni Sive Siyatfutfuka lasibuka khona ke intuthuko lenteka ke etifundzeni lenteka ke etinkundleni ngekusekelwa ke ngetimali nguhulumende ke welive la kaNgwane. Esikhatsini lesinyenti ke imisakato ngekwehlukana kuye ke kufika isikhathi lapho khona ke ibika khona ukuthi uhulumende ke waba ke maphakelo etimali abela ke ematiko lahlukahlukene. Kumbe ke Sive siyesitibute lokuthi ingabe kungifaka kanjani mina lokho njengoba kumbe uhulumende utendela yena kumbe lokwaba ke utimali Sive singaboni kumbe ukuthi kwenta ini kodwa ke kuyajabulisa kubona ke ukuthi uhulumende usukumile uyasebenta njengoba ke enkundleni yakuMangcongco sibona ke imali lengo-58 million ekayikhiphile ke kuthuthukisa ke impilo tale Sive. Ngileto timali takibiwa ke kulawo maphakelo tiye ke tikhwameni letahlukahlukene letfaka ekhathi ke lesikhwama ke sayo ke inkosi lesathiwa kakhulu ngokuthi ke i-Regional Development Fund lapho khona uhulumende akhipha ke le mali ekufaka ke bogesi emakhaya ngekubambisana nawo ke matiko lafaka ekhathi ke i-Ministry of Natural Resources and Energy. Lelo msebenzi ke we-Rural Electrification Scheme ungaphasi kwawo umuntu lekangakuphawula kwekuthi ke ingathi kubalulekile lokuthi ke labo labahleli ke emimangweni babe nentshisekelo yokungenela ke imihlangano nekuthi nje babumbane babe munye njengoba ke tindzaba letifaka ekhathi ke intuthuko tendeka ngalesikhathi leSive lesikuleso sigodi sisukumile ke sabambana sahamba saya ke emphakathini sayofaka ke isicelo noma ke sikhalo ngenza baye ukuthi maye kungaba kuhle ke sithole ke manje maye kungaba kuhle ke sifake gesi sikolwa sithi ngake kuthuthukiswa njengoba ke sibonile ke kuMangcongco umuntu ke ukhuthatha lowo moya loyo ikakhulu kade ke kulabo ke labasenetifiso tekufaka ke gesi etinkundleni tabo noma kumbe kuma communities abo tindzaba tetikolwa uhulumende ke uyikhiphile le mali ikakhulu kade ngaphasi kwaso lesikhwama se-Regional Development Fund siyibonile le misebenzi kuMangcongco isiniketa ke lithemba lokuthi ngale kusengakendeki ke kuletinye ke tinkundla sebafundzile bayabona lokuthi nanabo ke kutawufuna ke basukume babambane bashone khona ke lapho khona kutholakala ke khona ke lusito etikhwameni takhe ke uhulumende. Libito lami ngiJohn wakaPhirezi sibongele ke kuba nathi ke ehlelweni Sive Siyatfutfuka intuthuko yetinkundla intuthuko yemaswati nisale kahle.